Rabbi Pinchas Mikoritz in the piece. Esau in it's otorasa Esau bi palopatun. He is on him cut me about Hazu. If you did I two Nitenge Am Israel then, Gent he that he took his age. He paid me liver Hanatu. Abaki Adi Braha had been an 800 to put its Kakoma. Kiadi Braha had been to Lam Tejo. A to point Tejo. A woman Suzuki pay, Naso Pipan, Angonga, and Namcolan Le Hating Isle, Sunga Vine Hop de Tejo. Leo. He paid Naso Pipa, Jacobi, Naso Pipa, Jacobi, Ipu Jacobi. Anam call Pale, Anam calls Petora, Iso. Ale Hanile Atunga Vine, who did suit. Tora Ida Hatingule, Namtang Tung what Han agent. Tora Ipampe Tingule, Hampana in a yellow. He has a Tora Kitida, Hello, Asu Iso. Ivanla, Tamzoni Bolo. Tora Patu Piaki Loiso. Tora Sanga, I pay, Lazy Tilaki Mansadidan. How Shadidan, Sumle Pai, Chibo said to be Penaco. As you Rabbi Pinchas. Mikoris in say to pay a Southern Anakata as in Tunitan gain Amit Hinio Hanavat has in Tunitan gain Ami Sweating to Ubetation. El Ipu it's Kagin, a South of Patenabo Hanging Ertale. It's an sort of divan. Ikita do it as a Patinin and Hilam Danga, Barakapati or Tunatuazo. Aban Patitolo. If you Mutea and Daile, Ipu it's Kagin. Barakapatu Yakob Pita to Patinin and Guna, Ipu Yakob Huntantaso. Ele Rabbi Pinchas Coris in Poishana Dozu Campele. Ele, Iho Tunis and I Kautula Teso. Midilunga, Ami Swelte Kaplum Kong, Midilunga Kikama, Kithousing Hila Teso. Eat Yaila Ami Swelte Kanapatsu, Patini Donana Ilo. Iho Nitina Kaut example. A South Kaja Benmik Dasi Tunis and Galuna Umba, Gentata in Koimanoitu, Fumsole Funisi Kitaizo. Tag Kibus Galong Pane to Benamic Daki Sadonailo, two Nitsengia again take in Koi Manueto. Ahin lap Benamic Daki Sado Kidnating Zan Hankimat, Mihim Izat Zan Hankim Lekitoa, Benamic Daki Sado, Niting Atikun Kazot Sima, Jerusalem, Buldona Kap Izatum. It's all like Kanayo Shohelang Gayam Teso. A so Mitilon Paso, Asul Hatelam Teso, Itikadumeso, Halaka, Batel Bishim Titumeso. Batel Bishim Titing Isle Batel Bishim to 1/60% in Asul Hadit Naito. If 1/60% Sa Kezi Hatko Nalatu. If you had Bongo, but Kanam Akita Hakaile as Paleto. It's 1/60%, a thumbs of 59% Saya, 1% go to Bongo Pale. Yet, Ahin La Aki Ahile Hanin, Young Apel Hatelo Hanin Hajasu Hatelo. Example Hatsu Sa to 30% Helang Bongo to 30%. Kind of low it. It is still 1/60%, but tell me simply that I want to learn. A tilten is okay to low thing. Example, a sato bong no thing. Na 1/60%, but tell it a soul high zone. I tune a sour can of party vola is out to come here. If you are a sound, he like lazy till a cup. Lazy and no sanading days are couple so. Killing in Loiso. Eho young army straight and no. Hagaw din munay din mun pao ikapilaw wa pathin koma ilhagaw din mun pao ikapilaw wa tora ale mitzvot pagel doksang ni nga panila thailo wa honang pakain kani ka chaum ta koi sumle pai nei pin in nei pin kagen thei wale sum nei pin sumle pai nei pin tiule e sau kana to ki na loi e sau inong choi chu kilhan ong pin han pu yo ko bin olong ha ba la e sau in olong ha je kilai chu ya chilai le si thilmei mei dinga ikawa hele e sau kana to thakat chare chu ya chu amit hiteni che sau mit hi to e ho mit hi pa to ki to dinga hele batel bisisim thailoi chu e ji batel bisisim pa chi hon thagaw din mun pa ha kai ka piwa tora le mit fona dinga panhala ilawa ha kai ka theite ole bo e sau mit hi pa to su ha thei dei chu ai lai hon in le summei me ai ka wa pathin ko ma I thum wa hi le e pi hai Batel besisim tu thailoi. Itsia doni kin sun velewan. Mesket berkhot samek alef amud bet na pise am Israel te Torah akidilo na dinguwa. Rom ten tu piene oi su ko ile Torah akidi su pathin su thadi te. Ibidi tam ja hile. Papus ben Yehuda ki pa hunga, papus ben Yehuda hunga
ai chu Rabbi Akivan asuya Torah hi lai chu agin lo pi chu ya chu papus ben Yehuda hunga ahung sai ta chu Rabbi Akiva koma Rabbi Akiva iti chan nahin khod den zarana ki koi thur ham te chu rom ten koile torazil thade tin het lo nehna sasai bola ni hil nahin khoni lam te chu Rabbi Akiva na thu shima pi chu pi hai Rabbi Akiva thu shim khana pi a sial te to nga te to te kai ni khat sial khat tui donin wadu pa ma ahung inai le wadu nga te ho chu ti da tan a um ve te chu a sial ina mu panen dong tai che bola na lungu kham ham ti le mi hem ten len thanga ka mu win ka ti u zai tai te chu sial in pi se mi ngol hon khutia mi hem ten len thanga ka ma na hin kho den dar le tui chu hin dal ha wen lang tol gulai ahung tang wo te chu masang lai ipui pa teu tha khana analit analen khom bo vai hoyo tha khana chen khom ki theu chula te chu nga ti hon pi se o nang hi sial ni ham le sit chunga gan hingla achin pe nan ti vai le achia khilei bo te chu bi ai chu bi ka hin nau tu ya bon ki thei di din muna ku wa hi le ka hin nau tu chu ka da thau le ite ka hin di ham te chu cha ku na jil do chu Rabbi Akiva na re me sa pi chu tui ki chu to rai chu Tora ishima ihin kho ki chai thei ding din muna ihin kho danger ta om theina lai le tora ijil lo te nga hi le athi di sa ki he chu